Kuthiwa lana ke i-suspension bridge inamathawa amabili anyuka afike ku-500 feet ngaphezu komgaqo ebese ahlanganiswe ikhebuli eyi-shape ye-parabola. Le shape yale cable ke irepresente y equals 1 over 1960 times x minus 2100 squared plus 8. Lawo x no y balinganiswe ngama feet ebese u-x uyi-distance esuka kwithawa laka left ilele ngilidweba la iyele kwithawa laka right. Masuka ka left ke siyabona ukuthi x u0 suka la ku0 singa kwithawa laka right awuthi ngidwebuye ithawa laka right leli u-y ebese basibuza thina ukuthi ke yini i-distance ngaphakathi kwalamathawa omabili. Nangaka amathawa ami nansi x-axis yethu nansi ki-y axis yethu. Okay, sitsheliwe la ukuthi le parabola le awuthi ngidwebe kangcono angazi amandla amaphela la representwe u1 over 8960 times x minus 2100 squared plus 8 ngithi ebese ke indlela esingathola i-distance esuka kulesixhobo sokuqala iye kulesixhobo sesibili ukuthola i-vertex ele parabola ngoba phela i-vertex angithi phakathi nendawo phakathi kwama-point amabili. Ya ngakho ke sizothi ke lo 8960 8 minus 2100 square x njalo minus 2100 square plus 8 y loyo ebese ke lokho kusitshela ukuthi u-x minus 2100 u0 ngakho kusho ukuthi u-x minus 2100 squared u0 kusho ukuthi u-x minus 2100 squared uhlezi greater than or not negative mhlawumbe. So hayi ukuthi uhlezi u-positive ngoba phela ungaba u0 noma ube positive kodwa ngeke ukwazi ukuba less than 0. Yeah. Ebese ke sizothi ke lokho kusitshela ukuthi kusho ukuthi u-x equals 0 uma u-x u-2100 ngakho ke kusho ukuthi u-x equals positive 2100 yabona. Uma ke u-x u-2100 la le vertex yethu u8 u-y lokho kusitshela ukuthi ke i-distance sokusigxobo sokuqala isigxobo sesibili 2100 times 2 lokho kusinika u-4200. Sesitholile ukuthi i-distance in feet angithi bathe measureishwa ilinganiswa ngama feet 4200 feet iki